Mo tiba mi tobu tiki. Tini pagama lotako tato mu ho tau po sadu te sihu le mera sise telo ta su po le tau po to. Sise telo ta su po le tau po to. Preaching to the unchurched in a law. So beke yo ata suye. Patabuyo ha, patai puera ta siblike nala. Pamaluk saywa akali kata di sosido te be wida. Pamalu ta kweti de pa. Le tau po ta duro toto ogo. Do teniyai ne pakamalu. Ta si te telo ta su pale atemedi pa kripo pale tau po to u te de pa lo. Sa kwa ki pa sa su ki pa. Sopale krisami kodike payoage. Amen. Takli tuane ni mera pe kalau saya lui sabu je pada le khula. Leta le takute le pa o le ko amenya. Pa le ko je ne pa le to le ta o po bua no. Do puike ta sagato de ke tiwe si se Puatagala la ni to tigatinya do mo thikali kata o do tablita po do hodi ita tabo yu khotake do li sosi chito to ne mera pe episu sadu lui sabu chichi kwila takato to ne mo titi tadu hato o le tuko pu notabo te Nito pana huta da pakane ba tablita po dot katu takatu le amato matota pe alo udiki huta ni ani da pagaba sita telo tata kugiso le pana po o ti do petite sita takatu tho tigi do dito kamato mato paga ata umui ni la pakweta Rick Water and the siweda le aweda Sato tau po le serbek kani ne awe udo tasi te telo ayu. Aku tani awe sukumu da le misi te tela tablonya ini ne tamile awe kaluba takate kato a ba lo basan kini do le chiane awe tiwe da le pwagomu pe awe si te telo ta lenya ko do pwagomu a kei ne tami pwadi to le ba aku ta da luba we da kate kato tasi te telo le abab lo ba dalu ta do pwago mu le akadukana o ini la akai ta o po o do akobio ne tabu to ko ma to ko ta le pa le ta o po to o unchurched de pa akutan tami regular members de pa ba akutan ba kate kato ke ta site telo de pa ni do katune pa ta o ini la Away Hutani do Tano Pat, third kind of what I do about Trenta Citadelo Aki Wo, do na po kamle the Patiki, Tassitadelo Aki Wo, sermon style. Away any do Ocabione, adapt your style to your audience, no? La Citadelo Tani the Mimi, po le akuba kutida away in the Cabasitadelo, pale atasa, pale atapua. Pale he butako batako tati de pa no domua shipu kopo o do poli dini do nakaba manastai tamyu no akobyo nakaba site telo ta miedo mi pati de pale atinya lisosi ta mi ta to de pa do nakaba site telo ta le bakado lisosi sepu de pa verse by verse no ta site tela su ta ta lu de pa de no Akobyo ni mimi pale bakwa semeta kota kem satinia do hoku hu da kika seto da patu patara hoku hu lo da ehi Bible study de bloni tele muko hu hoku hu ani ne takau hagolo pa ko po ata thoti de pada wene muko huto muko tu ploto wene yuata ba ta kalo le pelune we meta le redu weda ine la Hudani do yua kalikata le ata odo tamita to pago mile a clean na puta no yua kalikata when it kanu o muke o na ba du ba tweke o ine la
Tanopa chimitimini siwedale make the Bible accessible to unbelievers, no? Akopyore ni le toro nyapo ne pale ete butu bayo ati de pane temele ali sosri ko o, no? Akuta ni ane temele weka pa bubo, akuta ni le toro pune na ma padika li sosri le pale to sukina kita te pa ka tiwe kamani we nyonyo do ne mitelo ni sosio de akopya dito wete auto we kaba we ne te dale ni keto li sosri le patana ta pa ka ti tu o akoda ne do lo sino lo chi ne pa pariga li tawi li sosri jane o no akoda ne ane da Poe Paganyota, Pudi, the West Seminary, Society, the Pagata, Basakene, Arke Pata Pali, Socialita, we are no, Okudane, Pemila, Communication, Wete, Padigavada, Lisosri, Peta Lochi, Nasinota, Lochi, no, make the Bible accessible to unbelievers, the Panila. So Carlos, no, Lisosita Padige. Use Pew Bibles, no? Akopyone ne lile lo ame production na ba suka o do papa kanyo li so sri le ta kwetiki o authoritative no we na ba party do we po do kika conclusion no authoritative le pa kana po o pa ka money o pa ka power o ine la do Tanopa Thermitimia Tera Nolo Ta Kotapa Le Udoli Sositapa Le Abata Quelo provide an outline with scripture written out. Akopyone Nagaba Lenata Sitetelo Atako Nyabunini Nagaba Ma Uto Nata Sitetelo Atako Le Petipa Codida Adikini Pesitetelo da sermon outline Patama Yakoni Sositioni the edo letra the majene kama yotra the majas atama ada a sermon outline in maje the clue no ogudani any the okay pale atab atau putu show gone nakaba manio the sermon outline when in yapun nakaba kwelo lisosi sir no akobya pale atau putu to pai to do lisosi balo Akudani ani da wete lisosi to bo ta panyo ni webo lisosi tabini ni upela ni temikatinya kudani mikoroni ole patient no akabli pa tele di da wete auto we kathita se do power kanyo to se do kanapa auto kasayo akaligutani la Tanopa luchidikane mera Gler natagi akuto le katune Wale tau puto uda patike. Plan your titles to appeal to the unchurched. Your title natasidelo a copion a title, no a title sera natasidelo a kuto a rimu puanini. Kabami tale wale tau puto uda pa. Kaduni bawe kakuni bawe ogo inelo. Satani ne bakado tadita ya te pa kuta ne do le misi se telo ta bakado ta u kadu alo akobione dini so le akobione ta dita ya sakato ne ne kadu ne ba ta u kadu alo pele le na u bo ame nya ne ne ka se pu ple di le ta di ne sa se no le ka ke to ka tu ne pa de atabutaba atru to utapa wolo no tagi legitimate tera legitimate tagi tapa takruba takru tike preach in series no no sitadelo ta kopyo ne tasukina kita menile tadone ba tu ta to sitane mile ne midone ba tu ta to no ko mudile nana hu Kasayo akali gata do kasaya akali tani kaleni lo suna tha pudi le yo akali gata le kamamu toke away se na ba sitetelo ta odo series ta so ba ta so ta uke koke muko bomu ta plata de ba ta do ne ba tu to ta to edine saya no da akotole sidikane siweda le odo na ta sitetelo ki go
le po twelve key be consistent in your preaching style. A copy on the tashi the telo a style in it. Kabami tale a po tweto key. The me through outline that throughout the blood. The outline to the city telo ta. Tagi mo puat ta kali tu ta kotone manile. A copy on the agi mo puane manile. Atakali tu ne manila di dola Sunday school pa mani puani no aware ne paledi ne so do lisosi akadia daily chapter ye ma shani ne e mari kale di dola le preaching consistency ane ne di dola daily chapter Bible study ane ye tele tagi ku to pa le lisosi Tamalu lisosi gata pa hito we da poele patagi kutom le takali tumani le takatulu nyadi le tano pata chita do tau da mi uone da pama yuku le tane no always ne be consistent in your preaching style nakaba de ta site telo no a style o eto aki wo eto ne da ba pothe chi lo do legitimate ne huta the we positive telo ta gigiteke choose get speaker carefully a copione ne namita clutada le a copione ne seeker service a hudane ne ba huta the we palexi telo ta hudane ba huta loti lo se ditro awekasi telo ta no do titimita lotu lo so ta gi le aketo ke ta kota kele pasukina ke pale atau putu use ugo tegi wena ba kuto lo ti lo se lo de akoto le chidikane sitelo tale tabli lo ta ugo tegi preach for commitment ane akobione de di nasite telo tani de akabione ne nakaba menu jene ne awayone potreto ki do le nya ko ta muto geto kika certane ta putraga revival so ta putraga tu site telo ta wini de ta proportion ne chirbo ko de tra site telo ta poko ne awate katu to ko we de kamba mawe ta dile ne no Copione the commitment ka ato a copia ta tu pa ka ato ta pa sosita ka ato ta gelu ta kles no ta te pai ka ato ta sitop dre malama pogsa yoha ta blilo ta opo ta pita mati pa ka ato Akuta ne ka ato kui ne no le ta opo ta pita mata gelu ta kles ta patu pata do tau mu we klu kle ta pi o ma klu kle ti pa ne no ta we ka ato go ne ka ba si te lo ta ine lo kle so ta sakato le ta bli lo ta go te ki a ko bio ne ka ba kle so di ka a ko bio ne te nu nya ne ka te nu ye si te lo ta we lo yo ti ga na po ta go ni da te so di ka da Te mata te babale ta kwe pago mu su katulo kri wo te ke kopia altar corner no si te lo ta mi wida kopia ne leta si te lo poco in ne pale edo palo ta le ko mu twe kama twe we lo ni we altar call di bisa to ne na ko kam le je di to ke he do paso sita di ni sa che ne kabilo ta di Bill Gler we si te lo ta mi wida we commitment no pale kabilo ta che ne we ko eda no we ni di ni sa no le si te ka ne se patana ta pale do kwa lo ta tiga pa pu ko bio ne ka ba se we te pa di le ta tiga pa ta tiga pa le we te pa ne kana po we ka po thwe we no le si ka ta ba ma su patana ta pa di to ka sinyo lo ta wo te ki te ri no we ta ba ma su ri ko bio ne ti he ti mi te lo ta kwa ti go te kebli meni ma ba ti ba lo ta ba ma su ri ni do lo we da we ne ka lo da we te ki
talk clear mola tagapa plato tabula tasu creep putike a common clear body the common timita alo sacri di so kutanichi do sukamo do patu bata do letishi tiko da ketutako keta the common and the bitme kudale Tinde Buddha we batu bata kilo ko di do kasayo he batine no that is the kind in the me law learn the blue law na sa su creepu the cluta bayi akatoni do quello itiki a copione ne me law learn the blue law sa da quello that way ne hio ne me sokomudi hodane do quedica bida ko dinisare no ne me sokomo lucky mada away to sort of sone no away ne taba masu wetiki didro weti ta su da wetu ne do kamada wetiki the legislature the kata da akadu tele ta sitelo pu the primacy in preaching away ne tale ta sitelo tanine meta akadu lo ta sitelo papla Ye metale papado tablo tapado tablo denomination ta papulo okudani ani de negaba padu paketa sitelo meta redu kete de ta opo puine lo mogsa suike pueko di kono aderke khewata suye pasosie possibly na lo patau mupu o do tapa sosrita do o sikodo ta sitelo kasayo akligata le pale te sukena ke do pale tau puto uti de pa awola de ta wakasa suike tamaluta toi ke do tabita puta suisua kathida we do tami tele pale tau puto uba pale tau pu uti de pa siko pagaba sitelo ni ta kebli kepu kero ta suikathida we Masa da su pale krisa mi kodike pa yoage. Amen.